tubahaye ikaze ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kigali. Iki ni igikorwa duha agaciro kandi na leta yacu y'agaciro. Turi mu minsi 100 yo kwibuka twifatanya n'abandi banyarwanda bose. Itariki ya 12 interahamwe zaje gusura ngo zirebe koko papa gihari. Baranaza ngo bamena urwo rugi rw'iyo nzu, baraza basanga papa ntahari, baragenda. Ku itariki ya 13 Abadage barahambira ikigo cyose, abazungu bose n'imitungo yabo bumva badashaka kwizangirikira mu Rwanda, baraterura baragenda ku itariki ya 13. Ariko ubwo bataragenda nta nterahamwe zigeze zinjira muri Decivere. Uwo munsi rero asohotse yabisikanye n'interahamwe. Interahamwe za kuri 13 zishema abantu utabara. Hari abari bihisha mu izo nzu no mu nzu bituranye kuko zarinze 10 n'ubu ni 10. Abantu bagiye bahisha, abafite umutima mwiza, barasaka, basohoyemo igitero cy'abantu barabica. Ubu abavandimwe banje bose uko nabavuze n'ababyeyi banje bapfuye, bose bashyinguye hano ku rwibutso. Mu by'ukuri nabyo ndabishima kuko hari abantu benshi batabonye ababo ngo babashyingure. Bose twarababonye, twarabashyinguye. BDF ni ikigo gishya, ariko dufite abakozi, abayobozi barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Turagira ngo tubakomeze. Aya mateka ni amateka akomeye ku buryo rwose rimwe na rimwe umuntu abura n'icyo avuga. Abakomeza kuvuga yuko jenoside yatewe n'urupfu rwa Habyarimana, they are completely wrong. Iyo muje hamwe kwibukira hamwe nk'abantu mukorana, muza muturutse mu miryango itandukanye, muza mufite background zitandukanye, muza mufite uburyo mwakozweho n'aya mateka mu buryo butandukanye. Uku kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mwajemo nk'abakozi ba BDF kongere kubabere a reflection again at a personal level. Turabanza gushimira umukuru w'igihugu n'ingabo za RPA babashije guhagarika jenoside yakorwaga muri 1994. Turabashimira rero kuba barayihagaritse, ubuzima bukongera bukagaruka mu banyarwanda, ndetse tukanashima na program n'ingamba zakurikiyeho ku buryo muri iyi myaka 30 turabona ubuzima bwaragarutse, icyizere cyo kubaho kirahari, iterambere kuri buri wese rirahari, ndetse n'amahirwe kuri buri wese aragaragara ko ahari.